uretse wumva aka kantu di imyambarire yawe itazagukoraho. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga amwita Lavrov, minisitiri w'Uburusiya yanenze imyambarire ya Perezida Zelensky. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yanenze imyambarire ya Perezida Zelensky wa Ukraine ndetse asaba ko yajya asohorwa mu nama n'ibindi birori yitabira kuko aba yambaye nabi. Ni igitekerezo yatanze agikomoye ku mpaka zabaye ku mukinnyi Magnus Carlsen wo muri Norvège uherutse kwirukanwa mu irushanwa rya chess asira kwambara ipantaro y'ikoboyi. Mu kiganiro Minisitiri Sergei Lavrov yagiranye n'ikinyamakuru Komissant yatangaje ko yatunguwe no kubona umukinnyi yirukanwa mu marushanwa azira imyambarire ye. Yagize ati uwo umukinnyi mwiza nka Magnus Carlsen yirukanwa mu marushanwa kubera kwambara ikoboyi byanangaje. Sergei Lavrov yahise akomoza ku myambarire ya Perezida Vladimir Zelensky maze agira ati noneho ugomba kwirukana Zelensky ahantu hose kubera imyambarire ye ni mibi cyane. Ibi byakemura ibibazo byinshi. Lavrov yagaragaje ko Perezida Zelensky akunze kwambara nabi mu nama mpuzamahanga no mu bindi birori yitabira. Avuga ko niba batangiye kureba abambara nabi nayo batamurenze ijisho dore ko yambara nabi bikabije. Ibi abivuze mu gihe Uburusiya na Ukraine iri mu ntambara yatangiye muri Gashyantare 2022. Kuva yatangira Perezida Zelensky yakekwa kwambara imyambaro y'abanyacyubahiro bw'ibyo iby'ipantaro z'ikoboyi bantu muzambara mwabyumvise. Perezida Zelensky nawe ari mu bayoboye abandi mu kwambara nabi. Ndi Miss Robert, kwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment.